Milka Brownie plus Oreo torta je torta koja je krasila 14. rođendan mog mlađeg deteta. Prvo spremamo korice, u izmiksane belance i šećer dodajemo keks i brašno, promešamo i zatim ispečemo koru. Potrebne su nam 4 korice. Korice su veoma mekane, elastične i ne moraju dodatno da se natapaju. Zatim spremamo fil, kuvamo klasičan puding od čokolade. Njega ćemo ohladiti, žumanca ćemo izmiksati sa šećerom, a zatim ćemo ovaj fil kuvati na pari. Uz kuvan fil dodajemo belu čokoladu, a zatim i njega hladimo. Potrebne su nam Milka čokolade ukusa Oreo i Brownie, koja sečemo na manje kockice. I potreban nam je Oreo keks. Čokoladni puding mutimo sa margarinom ili sa maslacem. Kada izmiksamo smesu, postepeno mu dodajemo i ova kuvana na pari žumanca sa belom čokoladom. Ceo recept nalazi se na YouTube kanalu Ivana u kuhinji. U opisu tog videa imate i pisani recept, a recept se također nalazi na mom blogu Ivana u kuhinji. Ispod ovog reel snimka ostavit ću vam potrebne količine namirnica za ovu tortu. Na redu je slaganje torti. Stavljamo kora, fil, čokolade i Oreo keks i potom šlag. Postupak ponavljamo dok ne potrošimo materijal. Ukoliko isprobate, javite mi utiske, a do novog recepta ostajte zdravi i siti. Prijatno!